Omukoro gwo kwanjura Umar Kashaka omunyamakuru wa Vision Group gubireho kushemererwa na nokwerekana rukundo kandi abagenyi babandize okubagaburira ekihuro tatagabula omwana fechono mwankole ombagala kiko kuzalibwa munju. Umaru ashendekerezibwa abanyabuzare be kandi nabwa nyuma y'ekihuro emikoro genzero misho mu buteka. Nabwa nyuma abazire ba Hawa bahinzire omuhara wabo mu butongore kandi she Hawa na nyina bashabira abanyabuzare ba Umar Kashaka okwebembeza okutina ruhanga na nokuhereza n'ekitinisa. Era bamukwasizza niwe bagumu buli nsonga yonna nga tebanagireeta eno balina kumala gireeta gyendi. Bwakugambanga nti togenda gyobadwego okulaga musajja olukusa bakuma olukusa tuuga. Wini byanyuma ashyikira ha mukoro ogwo kandi asimira emico emirungi ya Umar Kashaka na munonga omukoro omurimo gw'obunyamakuru. Nkana omwana okuriira omudiini omu mico emirungi y'Ekiganda n'Ekinyankore tarikutwaza nk'abamahurira abandi. Umaru obundi anterera mbuuza ati eki kinahurira n'okigamba ki? Nimuheereza ekinkuteekateeka oku nakimuha nkwakukihandiika takwongeraho takwihamu takubiiha. Umaru nabwanyuma atebekanisa omukoro gw'okusiima abagenyi be omubanjurire Syute na n'akatimba ogukorirwe aha Rinim Hoteli omuri Nyamitanga. Abakuru batari bamwe na bamwe abari mu district Kathu Wambara Sheikh Abdalla Mukwaya omunyishenjero wa Rushenyi County na Umeka basharana n'abandi bashyikireho abagalana babiri okubawa ebisingo kubeera ebirungi mu bulamu bwabwe abawe obufumbo obulungi obujjudde esitani n'okwakalala. Umaru na n'omukazi we Hawa basimire abaziire baabo na n'abanyabuzare baabo na buri muntu weena ababa baseese okubakwatiraho okureebeka ngu omukoro gwashyikirira. Katuwadde wabeerawo ebyetaago ebirala naye obufumbo kikulu nnyo nina okusooka nebuterezaamu sayidi nga omuntu tiyemulugunya tutambule bulungi so kati ebyo neŋŋamba kangende wano bwe nti naye mpolampola nja kuyitayo mpolampola naye nekino katugende mpolampola nakyo kubanga tetutukula n'abaana bakula ate banyagala abantu bakola ebintu nga bakyalina ku maanyi. Sheikh Mukwaya na Naomi Kabashara bakurikiza abagore aba okubaasa kuhikaho izooba ryabo kandi babashaba okuba bagumisiriza. Mama Umaru ukamwana yemunaze tumwakire inshallah mu nyumba yaffe tusabe Mungu amuteremu obuwangu webyanakola oboolyawo abanawa obufumbo Batemu ruhanga omushwere gwabo batemu urukundo batemu no kwesigana tariho ekintu kibi ekiri kwita amaka nko butesigana abantu kuba abo kureebuzana munonga batakwesigana batakutabi barikweta communication kore noza kuruga omugambiro omuntu naye Umaru mwebale nnyo namukumira ate nga mwana wampisa era nasobola okubakuuma abange ne balerera mu mpisa ndooza mu kiraba ne basobola okusoma ne beeyongerayo kati kyekino kye batulaga naye mu mpisa si kalaamu yokka kakati essanyu lingi nnyo. Amakuru agagasha kwa Fatima na Gudi.